I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo snimati reakciju. Ovo je prvi video reakciju. Ako hoćete još reakciju, ostavite obavezno like, subscribe i komentar. Znači, ako hoćete link ovog videa, ostavit ću vam u opisu, znači. Da, znači, top 50 golova u 2017. Da pustimo veliku sliku samo. 3 i idemo zajedno. Wow, ljudi, Emre Can. Ja. Joj. Wow, Antoine Griezmann, brate. Ako hoćete da vam pokažem dres od Griezmana koji imam, obavezno da pišete u komentare, znači, ali ga Arjen Robben bravo otkinuo. Ali je prošao da je bravo Coutinho. A baš mi je žao što ga Barcelona nije kupila, znači, što Barcelona nije kupila Coutinho, ali dobro, šta ćemo sada? Imao bih baš volio ono da bi Coutinho bio basi, znači to bi bilo ekstra. Brate, šta sam uradio, čekajte. Pritisao sam ono da se isključi telefon. A mi nećemo ljudi sve ovo da gledam, pošto ovo je mnogo dugačko, znači. Uveden. Brale, Fernando Torres, overhead kick, znači preko glave. Kako labalo. Idemo. Kante. Bravo, brat, šuti. Opa, joj. Ali ga otkinu. Brat Coutinho, ja. Čekajte, idem da odem video. Čekajte. To sve za ovaj video. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, subscribe i komentar. U znak podrške da radim još reakcije. Sve će da se pitate koji je po meni bio najbolji gol koji ste vidjeli, znači po meni je bio, znači on, kako zvaše, Messi, znači i Robero, znači to dvojka, znači ljudi, dvojka, znači to je ludo, znači potrudit ću se da vam ostavim link tog klipa ako ne zaboravim i